Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibatu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı momun musulmandar, bir tuğandar, Allah Teala'ga maktolar aytabız. Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavatlar aytabız. Allah'ın nasip eken mına uşul jerde bardığımız çoğulu olturabız. Azır mına uşul ele vakıtta başka bir yerlerde de adamlar çoğulu olturuşat. Biroq alar kanday maksatta çoğulu olturat, biz kanday maksat bilen çoğulu olturabız. Bul taptakır başka mesele. Biz bu yerde Allah Taala'nın sözünü aytsak, zikir kılsak, şariatты үйрөнсөк desek, oşonun neticesinde Kuday Taala'ma jakın bolsok degen maksatda olturabız. Biroq oşol ele uçurda kantkende adamdardı buzabız, jok kılabız dep olturgan çoğuluşlar dagı var. Oşon üçün majlisin ayırması var. İnşallah bu majlis Kudayga jaga turgan, Kuday Taalam özü bereke bere turgan mübarek majlis bolot dep inşallah ümit kılabız. Anan uşul sizler menen bolgon joluguşууну oşol uyuşturuuga sebep bolgon Molda köyüz turat, Stalbek Munake bizdin inibиz, dос inibиz turat. Ana oşol jalpı jamaat barыңızдардан Allah razı olsun. Men бүгүн азыр sizler menen ayta turgan sözüm, urmatlı bir tuğandarım, bu adamdın göңүлүн oorutpo maselesi jönündө. Degele şariatыбызda uşul adamdın göңүлүн oorutup koyuş kanday? Adamdın göңүлүн soğurutup, adamdın göңүлүн kötörüş kanday? Adamdın göңүлүн oorutpagandın hareketinde boluunun ökümü kanday dep mına uşul maselede süylөгüm gelip turat. Antkeni ar kандай krizis bolup, kede ar kандай bir awal bolup, üydög işleri menen, başka işler menen bolup, kede biz kolunda biyligi var, biyligi jogun, kolunda pulu var, kolunda pulu jogun, küçtүүsü alsızın, korkutup, anın göңүлүн karabay, aytır uşintip adamdardın göңүlü oorugan, göңүlü sıngan uçurlar öte köp кездешип kalat. Çındığında bardık paygambarlardın bardığı uşul adamdın göңүlүn sındırvagıla, adamdın göңүlүn kötörgülö, adamdın göңүlүn oorutup aga azar berbe gele degen osuyatты aytıp kelgen dagı mına uşul adamdın göңүlүn sındırvastan, adamdın göңүlүn karoo maselesi oşol dinibizde, degele bardık dinlerde ibadat katara eseptelip kelgen. Bu adamdın göңүlүn kötörө turgan adam, adamdın göңүlүn жүрөгүнө bir hatiraсын tatiyip kılıp, oşol adamga bir jakşı söz süylöy turgan, көңүлүн östüre turgan nerse Kuday jolundagı ibadat bolup eseptelet. Oşonduktan gelgile uşul maseleni bardığыбыз jakşılap okup үйrөнүp alsak jakşı bolot. Kançalık tınç bolup oltursak oşonçoluk barыбызga jakşı inşallah. Anan ugup atkanda jönel ugup berбестен oşol aytılып atkan sözdü özübüzdün tarazaga salışыбыз керек болот. Uşul aytılып atkan sözdөн men kayсы jerindemin? Oşol söz manga toora kelip atabı jokpu? Oşol sözgө men amal kılıp atamбы jokпумбу дегенди ар бирибиз билишибиz керек. Дегеле kaçan bir mesele oksak, televizyondan oğabızbı, je dambıldalардың oğuzundan oğabızbı, je bir cuma hutbasında oğabızbı, je andan başka misal üçün kitepten okuyubuzbı, oşol aytılып atkan mesele mende barbı jokpu? Egerde oşol mesele mende bar bolsa, oşoga beken boloyluk. Egerde oşol mesele mende jok bolsa, özübüzdü hasıl kılıp, özübüz oşol işti alaylık urmatlı bir tuğandar. Eger bizdin kılıp atkan işimiz taptakır oşondan teskeri bolsa, anda oşon oңдойлу деген түшүнүк болуş керек. Bul ilim. Azır bizdin bardığımız şu yerde ilim alıp atabız, bizdin basıp gelgen joldorubuzdun bardığına perişteler kanatını tosup, azır gelgende oşol 30 adırdın özünün jön jolu bolgonu menen, biroq bul gelgen jolda urmatlı bir tuğandarım perişteler kanatını töşöp turdu. Sizler oşol periştelerin kanatı töşölgön jolu menen uşunjaka gelip olturasızlar. İlimde alıp atkanda adamdın murat maksatı adegende özündögü nadançılıktı, ilimsizlikti ketirip, özü үйрөнүp amal kılıp, andan keyin başka adamlara oşonu jetkirүү. Oşon üçün ukkan sözleribizdi, ukpay kalgan aka-ukalarыбызга, bir tuğandarыбызга, üydög eje jеңелерибизге, karındaş kızları jetkirip, baldarga jetkirip, uşunday boluş gerek eken, muna kılgan tуура эмес экен деп бардыгы урматтуу bir tuğandar aytышыбыз керек. Paygambarыбыз aleyhisselam aytat: "Ballighu anni walau aya."
menden bir ayat bolsa dagı, bir tamga bolsa da oşonu başkalarga jetkirgile deyt. Demek urmatlı bir tuğandarım, mına oşul amanat. Allah subhanahu wa ta'ala oşul amanatты, din degen amanatты bizge çürüdön murda oşul insan kötüralar beken dep toğlorgo asmandarga aytты. Sizler kötüralasыңар degende allar kötörgöndөн korkup, "Jok, Allah Taalam biz bu amanatı götüre albayбыз" degende akırında gelip akırı insanga kaldı. İnsan amanatты götürdü. Amanat uşul urmatlı bir tuğanım dindi öğrenip, özübüz amal kılıp başkalarga jetkirүү maselesinde turat. Emne üçün dindi öğrenöbüz, emne üçün dindi okuyubuz degen masele. Kebir adamlar din desele uşul akıretke barganda beyişke barasın, oşogol hareket kılış gerek deyt. Birok kalgan jagын aytkandan unutup kalışat da. Çındığında din degenimiz akırette baktılуу boluş gerek. Oşon üçün hareket kılabız. Birok oşol din menen yaşap, mına uşul beyvafa, fena, jalgan dünyanın özünde dagı baktılуу boluşubuz gerek. Din adamdardın iki dünya baktılуу boluşun kamsız kılgan. Demek adam dindi kançalık toluk karmansa oşonçoluk baktılуу bolot. Egerde din menen toluk jaşasa şunçoluk baktılуу bolot. Anan 50% din menen jaşasa 50% baktılуу bolot. Egerde jaşoosunda taptakır din jok bolsa, bul adam taptakır baktılуу bola albayt. Baktılуу болгону сүрөтүн көрсөтөt. Ilgari bir adam kursak aç bolsa da elder palo jeptir degen dep bir kuyruk saktap koyup moylosu maylap kelip maktangандай эле болуp, al kalp эле özün baktılуу sezip atat. Egerde bir adam uyunda din jok bolsa bilgile al adam baktılуу adam emes, al baktısız. Birok sizge özün baktılуу kılıp körsetküsü gelip atat fakat başka hiçbir nersesi jok. Oşol dinimizdin ökümdörünün biri adamdın göңүлүн sındırvo, adamdın göңүlүn götörүү, oşol adamdı paska urup oşonun bir köңүlüne azar berbe maselesi kanday karalgan degen maseleni urmatlı bir tuğanlar men sizlerge aytkım gelip turat. Çındığında paygambarlardın, sıddık, salihinderdin, oliyalardın, jana oşol adamdardın bardığına sırtkarı dagı adamdın akirette darajasını kötörө turgan, adamdın uşul dünyada darajasını kötörө turgan jakşı kuluk münözdördün biri. Bul urmatlı bir tuğanım oşol kuluk münöz, jakşı kuluk münöz. Egerde jakşı kuluk münöz bizde bola turgan bolsa, jakşı adep ahlak bola turgan bolsa, bizdin kadir barkыбыз dünyada jana akirette biyik bolat. Musulmanların ortasında ulutuna karabastan, urusuna karabastan, köçösüne karabastan ıntımak birimlik payda bolat. Muna oşol dinden algan paydabız bizge kadimkidey görünöt. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan özünün jakşı bir sözü var. Al kişiden suraştı. Ma ekseru ma yudkhilun nase el cennete. O Allah'ın elçisi. Uşul adamdardı en köp beyişke kirgize turgan amal kaysı dedi. En amal köp amal var. Birok adamdardı en köp beyişke cennetka kirgize turgan amal kaysı degende faqala sallallahu aleyhi ve sellem et-takva ve husnul huluk. Takvalık jana husnul huluk adep ahlakın jakşılığı dedi. Takvalık mena adep ahlak jakşı bola turgan bolsa, uşul adam en köp beyişke kirgize turgan bolar eken. Takvalık degen emne? Takva degen Arap dilinde takva bul kalkan degen söz. Adam özün amaldары menen tosot günөөдөн. Adam özün amaldары menen tozokton tosot. Demek takvalık Allah Taala buyurganды atkarıp, tıygandan tıyılуу degen söz. Takvalık degen bir nerse var, jana kör takva degen bir nerse var. Birer adamlar bolot, dindi özü kalaganda oylop çıkarıp algan. Özü kalaganda fantaziyasını oylop çıkarıp, bir dinde oylop çıkarıp, oşol özü oylop çıkargan din menen jaşay beret dagı, oşol din menen takvalık kıla beret da. Jok. Takvalık eşmet kalaganday, taşmet kalaganday bolboy. Takvalık Allah Taala körsetip ketkendey bolat. Allah subhanahu ve taala emnege buyursa, oşonu atkarıp, emneden tıysa, oşondan tıyılsa bu takvalık bolat. Anan özünçele takvalık kılıp başka bir nersen aytып bir adamlar var. Kıştın günü öte muzdak bolgondo takvalık kıynalıp alış gerek dep kıştın günü atayın muzdak suga tayrat alıp janagıda gemoroy olup atkanı, prostatit bolup atkan başkası var. Bu kör takvalık, bu takvalık emes. Bu balkim günahkarlık. Bu takvalıktın teskerisi. Takvalık emne Peygamberimiz buyurgandı jaşaş degen söz. Bir adamda takvalık degen bolsa, şunday boluş gerek eken, talagalap köçöge çıkıp ketip kalış gerek eken, dindi mehneti dep, üybüle karalı ve kalış gerek degen düşünөт. Jok, bul dagı takvalık emes. Bul dagı takvalık emes. Takvalık din gösterip bergen jol menen ketkende. Alemi husnul huluk degen bul kuluk münözün adep ahlaktın urmatlı bir tuğandarım jakşılığı. Kuluk münözün en bir görünüktü jeri bul sınıp durgan adamdın göңүлүн kötörүү. Adamdın sınıp durgan göңүлүн kötör urmatlı bir tuğandarım. Al emes
Ушул адамдын көңүлүн көтөрүү канчалык жогору экен этибарга алып, кээ бир алымдар бул тасаввуф маселесинде эмес, фикх маселесинде эмес, балким акыйда маселесинде ушул маселени айткан дейт. Адамдын сынып турган көңүлүн көтөргүлө, адамдын чөгүп турган көңүлүн ан сайын чөктүрбөстөн ошонун көңүлүн көкөлөткүлө деген сөздү бул өз акыйда маселеси эмес. Акыйда деген Аллах Таалага кантип ишениш керек, пайгамбарга кантип ишениш керек деген сөздөр да. Бирок ушул маселенин өтө маанилүүлүгүн эске алып, ислам аалымдары акыйда китептерине дагы жазып койгон. Мисал үчүн Исмаил ибн Мухаммад ал-Асбахани деген аалымыбыз айтат: "Ва мин мазхаби ахли суннати муасату дуафаи ва шафакату ала халқилlah." Ахли сүннат маскабынын эң бир жакшы көрүнүштөрүнүн бири дейт, жакырлардын, бечаралардын көңүлдөрүн көтөрүп, Аллах Тааланын махлуктарына, жараткан калайык калкка шафака, мээрим менен кароо дейт. Ушул акыйда китебинде айтылып атат да. Демек биз Аллах Таала кантип ишенишибиз керек болот, пайгамбарга кантип этикад кылышыбыз керек болот, ушул барлыкка кантип түшүнүшүбүз, кантип көз караш менен карашыбыз керек болот дегендин ичинде ошол акыйдабызда бизде эмне бечараларга көңүл буруп, ошолордун көңүлдөрүн көтөрүп, жана ошондой эле бүтүндөй махлукаттын бардыгына, Кудай жараткандардын бардыгына шафака, ырайым, мээрим менен мамиле кылуубуз, урматтуу бир туугандар, керек болор экен. Динибизде бул боюнча өтө көп маселе айтылынган. Ал эмес динибизде жөн эле кургак маселе айтылып, адамдардын көңүлүн көтөр деп айтпастан, кээ бир фикхий өкүмдөр ошол адамдын чөгүп турган көңүлүн көтөрүүгө багытталган. Мисал үчүн, истихбабу таъзияти ли ахлил маййит. Эгерде кайсыл бир үйдө маркум болуп, ошол үйдө адам өтүп кете турган болсо, бизге адамдарга мустахаб болот барып көңүл айтып, ошол жерге Куран окутуп, ошол адамдардын көңүлүн көтөрүп биздин мойнубуздагы мустахаб сүннөт амалдардын бири болот. Эмне үчүн? Адамдын көңүлү чөгүп турат, адамдын жакыны өтүп кетти. Ошол адамга барып көңүл айтып, анын көңүлүн көтөрүп, арты кайырдуу болсун, бейишинен берсин деп жакшы сөздөрдү айтып туруу бул бизде мустахаб амал болот. Жана ошолорду сабырга чакырган, жана ошолордун өтүп кетти маркум, эми этият неме дуа кылып туруңуз, ал иншалла бейиши болот. Ушундай жакшы амалдары бар эле деп ошол адамдын көңүлүн көтөрүүгө бизге эмне шарият тараптан ушундай бир өкүм берилген. Андан кийинкиси, эгерде бир киши бир аялга үйлөнсө, мисалы үчүн, аялга үйлөнүп, нике кыйгандан кийин бирок кайсы бир себептерден улам ажырашып кетишти, чогуу жашаган жок. Ушу мачитта нике кыйды, мечиттен чыгып үйгө барганга чейин бир бала бол ажырашып кетишти. Эми үйлөнгөн эсепте болду, бирок үйлөнгөн жок, жашаган жок да. Буга калың бербеш керек. Калыңды эмнеге бересиз? Жашаган үчүн бересиз дейт да. Десе ислам дининде, мусулманчылыкта ошол аял менен никелешсеңиз, аны менен бир мүнөт жашабасаңыз дагы ошол аялга калыңдын жарымын бересиз дейт. Махырдын жарымын бересиз. Анткени бул аял капа болуп калды. Эмнеге мага никелеп үйлөнүп туруп, анан ошол дароо эле мени менен ажырашып мага талак берип койду, мени адам тоготпой койду деп чөгүп калбасын. Жок, башка бир себеп болуп калды, башка бир нерсе болуп калды. Мисалы үчүн, же болбосо мындай бир башка ар кандай абалдар болуп калыш ыктымалы бар да, тууганчылык сезими болуп, же ошол үйлөнүп кала турган, жашап кете турган болсо, бир туура эмес мамиле пайда болуп кете турган болсо, ажыраша турган болсо, калыңдын жарымын берет деди. Демек ошол аялдын көңүлү сынбасын деди. А бизде азыр кандай? Үйлөнөт, экинчи кат, үчүнчү катын алат, бир жумада байбы жазуучу кыла турган болсо, ага талагын берди да башка жака кетип кала берет. Жашап аткан, бала тууп берген аялдар канча динибизде жок, жашаган жоксун. Анын жүзүн ачып көргөн жериң жок. Нике кыйып, дароо ажыраш талак бере турган болуп калган болсо, ошого калыңдын жарымын бериш. Эмне үчүн? Ошол аялдын көңүлү сынбасын деген сөз. Аялдын көңүлү сынбасын деген сөз. Анткени Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүнүн 732 деп биякта жазыптыр. 732 аят чыкпаш керек. Албетте ошол Бакара сүрөсүнүн ичинде белгилүү. Wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum deyт. Эгерде силер дейт бир аялдарга үйлөнүп, ошолор менен чогуу жашагандан мурда талак бере турган болсоңор дейт, жана калыңдын санын бычып койгон болсоңор, ошол бычылган, мусамма айтылынган махырдын тең жарымын бересиңер дейт. Эгерде калың айтылбай калса, анда махыр мисил, ошол кызга, ошонун эже сиңдилерине канча калың берилсе, ошол махыр мисилдин тең жарымын бересиңер деп айтат. Андан сырткары шариятыбызда эгерде бир адам башка бир адамды атайлап өлтүргөн жери жок, бирок бир кокустук болуп машина менен тебелеп кетип,
kokustuk ölüm менен өлтүрүп ала турган болсо, ошол адамга дия, кун төлөйт. Атайла bir адам бирөөнү өлтүрсө, анда ошол адам канга кан, ал өзү өлүм жазасын алыш керек. Динибизде ушул нерсе бар. Кээ бир өлкөлөр айтат, адамды өлтүрбөш керек, башка кылбаш керек дейт. Адам өлтүргөн арам болот. Бирок bir адамды bir адам атайла өлтүрсө, анда ислам сот ошол адамга өлүм жазасын толук түрдө бериш керек. Европада bir кызык окуя болгон. Bir адам өлтүрөткөн дагы, анан адам өлтүрсө эле кайра камап, кайра кое берип отуруп, 70-80 адам өлтүрүптүр. Анан bir advokatı aytıptır, oşo akırkı kança bir adam öldürgöndөн aytıptır, tuğanдар mende bir söz var. Adat boyunca men uşul adamды korgoşum gerek. Bирок ben bir hakikat aytıp koyayım sizlerge. Men advokatmın. İslam degen dindi barыңар bilesiңер, жаман көрөсүңөр, бирок ошол dinde bir öküm var. Egerde bir adam atayla öldürse, ошол atayla öldürgөн adam kun төлөө bara bolбойт, al özü ölüş gerek. Eğer oşol İslam dinindeki hükümdü biz dinimiz, oşol mamleketimiz Avrupa'da atkarganыбызda, hazır biz 80 adam ömrünü sattap kalgan bolot elek. Birinci adam öldürgöndө özünü öldürgönübüzde uşunday bela bolбойт эле. Gördüңөр ушул din ушундай улуу экен деп, ушунчалык өзүн айткан. Ал эмес Францияда чоң bir жыйналыш болуп, бүткүл дүйнөлүк укукчулардын, соттордун жыйналышы болуп айткан, сот системасы көп да Франциянын мыйзамы, Бельгиянын falan түкүн, Орусияныкы деп отуруп, ичинен эң гумандуу мыйзам. Eң адамдардын жыргаачылык үчүн иштеген мыйзам бул ислам фыкыхы, ислам мыйзамы экен деп ушуга келишкен. Ошон үчүн мынагу Франциянын мыйзамынын көп маселелери биздин исламдагы Малики мазхабтын негизинде кармалган деп айтсак туура болот. Ал эми мына ислам өлкөлөрүндөгү Египеттики, Урдундуку, Сурия, Мурияныкы булардыкы Ханафи мазхабтын негизинде азырга чейин иш жүрүп келет, урматтуу момусман бир туугандар. Демек мына ушул bir адам атайла өлтүрбөдү, кокустук болуп өлтүрүп алган болсо, ошого кун төлөш керек дейт. Бирок ар ким өзүнчө барып самасут болуп, мен кун төлөтөм андай эмес, балким ошол аалымдардын аралашуусу менен, казын аралашуусу менен болуш керек. Эми эмне үчүн ошого кун төлөйт десе, өлүп калды атасы, же агасы, же бир тууганы. Артында башкалары калды. Анан өлгөн бойдон ушинтип чөчө тебелеп кеткенде, жалпак чөчө болуп калып кете бериш керек. Жок, андай болбош керек. Мунун ошол артындагы туугандардын көңүлүн, сынган көңүлүн көтөрүп, ошолордун bir мындай bir моралдык жардам бергенге bir себеп боло турган материалдык жардам берилсин деген маани шариятта айтылат. Анткени башка bir жерде атайлап эмес өлтүрсө, анда мунун күнөөсү жок, бул атайлап кылган жокко дегенде кетиши мүмкүн. Динибизде жок, андай эмес. Мына ушунда урматтуу bir тууганым, бизде маселе бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн жашоосунда дагы пайгамбарыбыз алейхиссалам кээ бир бечараларга, эми инсан пайгамбарыбыз дагы бир аз көңүл бөлбөй калганда Кудай Таалам пайгамбарыбыздын өзүнө итап кылып жемелеген учурлар бар экен. Пайгамбар алейхиссаламды айтат Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде: "Фа аммал ятима фала тaqhar ва аммас саила фала танhar." Ад-Духа сүрөсүндө 9-10 аяттарда Кудай Таалам айтат пайгамбар алейхиссаламга: "Жетимге карыңы чачпа" дейт. Жетим өзү көңүлү сынык болот. Жетим өзү ырайымга тойбой турат. Ошол жетимге фала тaqhar, карыңды чачпа, ва аммас саила фала танhar. Ал эми бирөө бир сурап келе турган болсо, ошого зарыңды чачпа дейт. Жетимге карыңды чачпа, ал эми сураган адамга зарыңды чачпа дейт. Bir nese surap geldi. Özü surap geldi. Kolu tömönden gelip atat. Oşo suragandın özü korduk. Surap gelip, kıynalıp gelip, ailesinden gelip senden surap atkanda ansayın kadını çaçıp, uğdana sözlerini çaçıp, zarini çaçıp, oşol adamdan antpeginin. Eğer berila turgan bolsoň ber albay turgan bolsoň, anı jirkive, anı jilkive, aga zirkildeve, anın göңүлүн oorutpa, anın göңүlүn sındırba, aga jumşak mamile kılgın dedi. Para tur edip kebede kuup çıgabız. Bir löle gelip kaltıdan kuup çıgabız. Kede kargıp silke uşunti uruşup, başka bir nese kılı veremiz. Muna uşunun bar takıp dura emez. Oşunda kılbağının dep buyruk geldi. Peygamber aleyhisselamga. Peygamber'e gelgen buyruk, bul bardık adamlarga buyruk. Alemi jetimge karını çaçpa deydi. Jetimde kagıp silkive. Bizde jetimleri köp. Bizde jetimden de zaman bolgon tirüyle jetimleri daha köp. Atası Rusya'da, apası Rusya'da, çoң ata menen çoң ana baldardı bagıp, neverelerdi bagıp, Allah da limit tügөнгөн. Bular erkeletkendi gana bilip kalgan uçur. Je ata-eneden tarbiya jok, je çoң ata çoң eneden jok, je mektepten jok bolup, tirüle jetim kalgan awalı abdan jaman. Былтыр Moskvada mavlud bolup, otursak toltura el Kırgızstandыкtar. 16 yıl boldu şonda. Aman ayttım, bundan 100 yıl murda
Azır 1000 kança 2016 olsa 1916 yıl. 16 yılı oşol Kırgızstandan oşaktan gelgenden ürküp Kıtaydı gözlep kaçıp köp adam jetim kalıp, köp adam jesir kalıp, köp adam jesil kalıp kıyınçılık boldu ele. Taqdırın tamaşası şunday eken 100 yıldan keyin эми мындан биякты көздөп качып атабыз да бардыгыбыз Орусияда калып дагы деле жетим калган, тирилөй туруп жесир калган. Анда өлүп жетим калса, азыр тирилөй жетим калды. Анда өлүп жесир калса, азыр тирилөй жесир калды. Жүрөт Орусияда, ошол жерде бирибиздин карындашыбыз, бирибиздин кызыбыз, бирибиздин эжебиз эри бар туруп эри жок. Аялы бар туруп аялы жок. Атасы бар туруп атасы жок, апасы бар апасы жок. Ошолор дагы жетим өкүмүндө. Ошолордун да көңүлүн оорутпа. Сен ким элең деп кагып силип жиберип, айрыкча мугалимдер, милициялар, чоңдорубуз, башкалардын бардыгы өтө этият болуш керек. Ошолорго жакшы мамиледе карашыбыз керек, урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссалам убагында Абдуллах ибн Умми Мактум деген көзү көрбөгөн бир сахаби бар эле. Абдуллах ибн Умми Мактум деген ушундай бир сахаби бар эле. Анан бу киши көзү көрбөйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Курейш урусунун кыйындары менен чоңдорлар капыр. Ушулар менен сүйлөшүп, ушуларга бир жакшы мамиле кылсам, анан ушулардын көңүлү тартылып бул динге кирип кетсе, деп ошолордун чоңдору менен сүйлөшүп, ошолорго исламды түшүндүрүп, ашулар мусулман болуп калса, элдин бардыгы мусулман болот деп үмүт кылып, мына ушинтип сүйлөшүп атса, жанагы көз аз адам келип туруп пайгамбар алейхиссаламдан бир неке сурай турган болот. Я Расулаллах, аллимни мимма алламакаллах. О Аллахтын элчиси, Аллах Таала сага үйрөткөн нерселерден мага да үйрөт деп келет. Эми авал не то положение болуп атат да бу жерде. А бу пайгамбар чоң адамдар менен сүйлөшүп атса, олорго даават кылып атса, олордун тилин так олор мусулманга келсе, Алла дерчи бардыгы мусулман болот эле. А бирок бул жөнөкөй адам аны билбеди. Gelip o Allah'ın elçisi Kuday үйrötkөндө мага дагы үйрөт деп ушинтип сүйлөдү. Сүйлөгөндө пайгамбар алейхиссалам ичинен айтты да: "Аябай не то убакта келип калдың, туура эмес убакта келип калдың" деп, эми көзү көрбөйт аныкы. Анан маңдайын бырыштырды, пешенеси тырыштырды. Эми бир аз туруп келсең деле болот эле да дегендей кылды да. Оозу менен айтпады, бирок капы болгондой, ошого нааразы болгондой болду. Наразы болгондой, эмне үчүн наразы болду? А ушуларга сүйлөп атам, бир аз туруп айтсаң деле болот эле. Сен өзүбүздүксүн, тура туруп булар менен сүйлөшүп алайын. Пайгамбар алейхиссалам деле туура эле капы болду негизи. Бирок Аллах субханаху ва таала анткен жок. Абаса ва тавалла. Мухаммед пайгамбар кашын бүркүп ва тавалла нары карады дейт. Ан жаахул а'ма, көзү азиз буга сурап келген учурда. Ва ма юдрика лааллаху яззакка. Sana kim bildirdi? Sana kim aytты? Balki oşol vaxtağı senin bir oz sözün menen oşol beçara özün arıulap tazalap alar. Balkim senden ukan bir oz söz menen uşul dinin tüzde olar ele. Balkim oşol söz anın ömüründe çoğun bir buruluş bolor ele dedi. Biz bileviz bardığımızın yaşaşığımızda bir söz, bir jakşı mamile, bir jakşı okuya bizge jakşı bağıt verip koyar. Hazreti İmam Bukhari İlim bir ötele, anam gündördün bir gününde ilim alıp жүрse bir çoğun alim gelip ayttı, ey Muhammed dedi, İmam Bukhari aytıp atar. Senin mаңдайыңda hadistin otu güyüp durat dedi. Hadisin cılız janıp durat, sen fıkıh tafsir okuvastan ömrünü hadiske bağışta dedi. Bir o söz için oşul imam hadiske düşüp, hadis boyunca dünyanın nomur birinci alımı oldu. Hazır kaçı nomur birinci alımı, şu bizim Bukharalık Muhammed bin İsmail bin Bardizbağ al-Bukhari, Samarkand'da mına kavuru var. Uşunda bir alım çıktı. Abu Hanifa başında moldu mesele. İmam Abu Hanifa. İmam Abu Hanifa soda kılat ele. Anan soda kılıp oltursa biri gelip ayttı. Sen bala ilim okusan senden ilim çıkçıda eken dedi. Kanday ilim okuyayım dedi. Şariat din ilimlerini oku dedi. Akırı sıra otur fıkh ilimine düştü. Fıkh boyunca en alım oldu. Demek adamga biriyle o söz. Oturganların her birinin başında bir ayıldı ökmöttü. Je olboson bir mektepteki mugalim, je başka biri көңүлүн көтөрүп bir söz aytkan üçün oşonda maselesi az çaka çıkıp jılıp ketти. Men özümün taqdırım ушундай болду. Mektept abdan jakşı бүтүrdüm, medan menen бүтүrdüm, mugalimdin balası. Anan eптеп medresege girip kaldım bir bolup özüm kalap barbadım. Medresede okum gelgen jok. Bu yıl pütsöm ketip kalam dedim. Bu yıl pütüp alsam okun emdigi yıl okubayım, ketip kalam dep oşentip jürdüm, urmatlı bir tuğanım. Anan Jursök
Bir Arap gelip kaldı. Orta Aziyaga birinci gelgen Arap Abu Muaz Mahmud Ata degen. Anan gelip aytdı 5-6 aydan keyin. Taksırım dedi. Siz uşu okusanız jakşı molda çıgat dedi. Ana men ayttım bu oylayak şu bileti okşayt menden uşu. Uşu men içinde jakşı molda bolot okşoyum dep işelip onun sözüne. Anan okugum gelip okup kettim. Em hazır özüm oşonun yaşına жеткен ойлonуп отурам дагы бул эмнеге мынтип айтты экен деп көрсө ал бечара ошо менин окууга көңүлүм болбой жүргөнүн көрүп ушу менин көңүлүм көтөрүп анткени мен келсем балдардын бардыгы Баткенден, Лейлектен, Өзгөндөн келип кыйындар көп экен Кара Суудан барып булар китеп окуп коюптур. Куран жаттап койгон бир пара, жарым пара, мухтасар окуп койгон, кафе окуп койгон. А мен намаз окушту билбейм. Тамга тааныбайм. Мектептен эле келгем. Şu menden molda çıkpayt eken koy dep şunu keteyin de bassam senden jakşı molda çıgat sen okuy turgan bolsoň barбы dep ana aytat eger sen 15 yıl okuy turgan bolsoň men sana uşul 2 yaşar kız var asma uşu kızımı sana beren dep koydu. Ya Allah mende çıgat eken dep kızıgıp anan okup jür oşonda astanada gelip oturup kaldım urmat bolsam oşonda ketip kalat elem. Bir söz adamga tarbiye beret da. Oşon üçün wa ma yudrika la allahu yazzakka sen kayaktan bilesin. Balkim bir söz menen bul arıulanıp tazalanıp keter dedi. Demek urmatlı bir tuğanım bir sözün ayava. Bir sözü birönü söküp dele ketiresin. Birönü urşup dele ketiresin. Gerek bolsa bir itti kettek dele ketiresin. Oşon üçün bir adamga жылы sözün ayavay turgan bolsoň, anın көңүл көtөрө turgan bolsoň, balkim an üçün buruluş bolup kalar. O yerde tığınlar var silerdeki. Oň jaka burulsaňar aeroport, sol jaka barsaňar Furkat, oşka kirip ketesin. Birle buruluştan burulasın. Boldu. Marak açılat ağlanıyor. Şol sayaktı. Oşol adam yaşoosundagı buruluş ol tığ olup kalışı mümkün dedi. Aw yazakkaru fatanfa'ahu zikra. Je deyt. Bul özü biler deyt. Biri unutup kalgandır. Sen oşoga biri süylep koysoň, unutup kalganını estep, oşonu menen al payda görür, başkalarga payda berer dedi. Keyde meseleni biles, ukkansız. Birok unutup kalgansız. Oşonu uğup kalsanız, estep kalsanız, amal kaçırsanız yakşı bolot. Geçen Issikköl'de 3 gün seminer bolup, baktılı übülö kanday boluş gerek. Übülölөр geldi, ayallar menen güyölörü, baldары, kaynatalar, kaynineler var. Anan Issikköl'den, oşo Issikköl'de oldu. Anan Issikköl'dük bir apa aytat. Din desele biz şun böyle, din bölök çeken dep jursök, görse bizim yaşagan yaşaoğuz öz din bolgan eken. Men estep otursam, çoň apam, çoň atam aytgan osiyatlarım var, din bolgan eken sadagan keteyin. Görse din düşünsek turu ele bolup turbaydı, estep otat da. Demek oşo men yaşay bersek bolot eken dep. Uluğun urmatda, kiçiğini sıyla, adalat mаңдай terin menen tamak je, birönükün urdava, akara süylebe, hakarat aytpa degenin bardygy mına uşunday mesele eken dep şuntip aytdırmatdy bir tuğan. Oşon üçün İmam Kurtubi aytat: "Fa'atabahullah ala zalika likay la tankasira kulub ahlil iman." Emne üçün Allah Taala özünün en süýüktü paygambary Muhammed paygambardy jemeledi. Jemelegeni bütünde Müslüman ümmetine oşol sabak bolsun dedi. Bilgiley Müslümanlar, biriňer köňülüňer sındırbagyla, orutbagyla. Siler Allah Taala iman keltirgensiňer. Adamlar bir komanda bolup top oýnayt. Oýnakysy çogulup bir top tarkasından çurkayt. Oşol bir top bulardın başyn goşot. Bir top bolgon üçün bular bir komanda bolgon üçün bular çogulup oýnaşat. Aslilerdi çogultkan nerse top emes. Je başka bir ulak emes, je bir şayban janada bir nersesi emes, balkim sizler çoğultkan nerse bul oşol iman sözü, iman söz nurmatly bir tuğandarım esiňerden çıgarbagıla dedi. Hazreti Cabir ibn Abdullah degen sahabi gündördün bir gününde jolda göňülüm çögüp baratsam astymdan paýgambarym çykdy deydi. Paýgambar aleyhisselam adamdın göňülü çögüp turgandygyn, göňülü sınıp turgandygyn, kapı olup, nastreni olup turgandygyn bağımdap turat ele. Biz kede bağımdamaksaňa salabız. Kayra biri kapı olup turgan bolsa, bir bela bolgon eken dep, aga özübüz bizde problema jokdugyna süýünüp, oşonun başına bela tüse süýüngen uçurlarybız da olup kalat. Jok, Paýgambar aleyhisselam any bağımdayt ele. Ya Cabir, mali araka munkasiran, ey Cabir, men senin kapı olup turganyny görüp turam. Sana ne oldu dedi. Emne üçin kıjalatsın. Senin yüreğinde kıjalaçylyk öňüňden görünüp turat dedi. Kultu ya Resulallah, isteşhede abi, kutile yevme Uhudin, ve tereke iyalan ve daynan. O Allah'ın elçisi, Uhud soğuşunda atam şehit gitti. Arkasında köp mayda baldardı kaltırdı, jana köp oň boğun karızdı kaltırdı. Oşo kıjalatmın. Bu atamın kaltırgan baldarın men eň çoňu kantip bagam. Bu atamın kaltırgan kızların kantip bagam. Bu anın karızların kantip töleýim dep
men emne oşoga kıjalatmın dedi. Kala afala ubashshiruka bima laqiyallahu bihi abaka. Oşonda Peygamber aleyhisselam özü karızdı kutkarı vereyinde sözünde yok ele. Başkası yok ele. Birok jakşı söz aytqısı geldi. Giyin aytdı. Senin atan öldü dedi. Öttü, şehit ketdi. Birok sana men sүйünçülöйүнбү? Atan ahiretke barganda Kuday Taalam bere turgan jakşı sıylarga, jakşı sıylardan emnen ala turgandыгын sana aytıp men oşonu sana men görsötüp bereyinби, aytıp bereyinби? Sana sүйünç aytayınbı dedi. Atan şehit ketdi. Artında problema kaldı tuğra. Birok atanın kütüp ala turgan bara turgan jeri cennet beyiş boldu dedi. Degende Hazreti Cabir aytdı. Cabir ibn Abdullah aytdı. Atam kanday oldu dedi. Aytыңыз dedi. Balkim oşol karızı төлөсөм төлөрüm, birok atamın bargan jeri beyiş bolup, Allah Taala atama jakşı mamile kıla turgan bolsa, menin көңүлүm soorundur, aytыңыз dedi. Degende aytdı. Ma kallamallahu ahadan qattu illa min wara'il hijab. Wa akhiya abaka fakallamahu kafahan. Allah subhanahu wa ta'ala ahirette pendelerinin bardığı menen perde menen söylöşöt, birok senin atana perdasi jok söylödü dedi. Senin atanı tiriltip atana perdasi jok söylödü. Agayeti ya abdi tamanna aleyye u'tika. Ey menin kulum pendem dedi. Sen bana jaktın. Sen bana aytqının. Tilegen tileğin ayt, boşon sana men berem dedi. Ötkөндөн keyin tilegen tileğin men sana berem dedi. Degende senin atan aytdı dedi. Ya Rabbi tuhyini fe uqtala fika saniyeten. O jaratkan Kuday Taalam. Men ötkön dünyada Uhud soğuşunda şehit boldum. Oşo şehit bolgon sebepten men jakşılıktın bарын gördüm senden. Oşonuň üçin kayra bana ömür ver, men kayra barıp dagı sen üçün ölöýün dedi. Kayra sen üçün canım kurban bolsun sana. Dep aytkanda Allah Taala aytdı dedi. Qala Rabb azza ve celle innehu qad sabaqa minni annahum ileyha la yurja'un. Birok men taqdırga жазган elem. Bir ölgün adam kayra orduna barbayt dep жазган elem. Oşoň üçin bunun atkarılbayt, birok sen oşonu soğun aldın degende mani aytdı dep Hazreti Cabir'din göңүlүn kötördü. Elibizde jakşı söz var. Aşın jok bolsa kaşın jokpu degen. Birer adamların üyüne gelsen muzatqıç doltur, eti var, başkası var. Anan jeňeň tıltıyıp tursa bergen aşı tamaňa tığılıp akaň tıltıysa andan beter tığılıp aş bolboy kayra ketesin. Ha gelsen jakşı jeňeň bolsa, akaň bolsa aşı jok, birok kaşı var. Oşo bergen karanandagı gülüp jaynap bere turgan bolsa, aljaý suray turgan bolsa, kadimkide koy jegende sүйünüp kayra ketesin. Demek aşın jok bolsa dagı kaşın jokpu. Kaşıňy kötör, adamlarga süýle, jakşı göňül menen tosup al degen mani. Paýgambardyn bere turgan aşı jok ele, birok kaşı var ele. Ayta turgan hadis osiyaty var ele. Demek başka bir adam sana kıynalып jardam berip kalsa, mende jok bar ketde burkuldabastan, ızıçı kılbastan oşonun göňülüň kötör. Oşoga jakşı süýle, bul günler hem ötüp keter dep jakşı okaýlardan aytyp berip, göňülüň kötörüp, içe turgan çayıňyň jarymyn berip, oşonu razı kılıp ketir ummatdy bir tuğanım. Any kıjalat kılba degen mani mına uşul jerden gelip çıgat. Uşul jerde aytpasak bolboýt, Cabir ibn Abdullah bir gün üýlenipdir. Atası öldü da, üýlendi. Anan üýlengen jigitler barys bilip kalat, şundar ütülüp kalat, atyllardy koyup kalat, çaçyny ömürü tarabagan çaçlar taralyp kalat. Anan nary beri basyp kalat köçede. Antkeni kırgızın jakşı sözü var, jamanul deyt. Atası ölgönde bir göböt, anan katyn alganda bir göböt, kişine göp kalat köçede var. Bu bizdin kırgızlarda. Anan o Araplarda uşul adattary var eken, atyllaryndan bilinip kalat eken. Anan Paýgambar aleyhisselam jolda barasda Cabir ibn Abdullah göňüli köterilgen deyt. Jaňy güýe bola ketip otat deyt. Kurtoy. Ha Cabir üýlendimmi dep surady deyt. Ha üýlendim dedi deyt. Ha üýlensen kimge üýlendin? Juwanga, kızga dep surady deyt. Dese o Allah elçisi juwanga üýlendim dedi. Degende Paýgambar aleyhisselam aytdy, kızga ele üýlenbey beleň dedi. He? Al dele murdaştekerini görgön emes, sen dele görgön emesin. Ha biri-birine gönöz süýünçtü bolat dedi. Biri-birini erkeletesin dedi. Dep uşinti aytkanda aytdı. Allah'ın elçisi, men de oşonu kaladym dedi. Birok bir kızga üýlensem, üýümdegi janagıday 5-6 çiýede karandaşlar men teň kızga üýlenetken dagı bular biri menen bir uruşup oturup, bular biri-biri karaý alбай kalçuda eken. Men uşul apam ölüp kalgan. Atam jakynda öldü munaki. Oşol aýal alsam uşu meni koşup karaý turgan. Oşo meni kardeşler apa bolup oturgan birini alayın dep uşunty juwan aldım degende Paýgambar aleyhisselam awlim walaw bisha razı bolup anda toy kıl dedi. Jok degende bir goý soýup bolsa dagı dedi. Bir goý soýup bolsa dagı toy kıl öý Cabir dep uşunty patasyn berdi.
Ушинтип көңүлүн көтөрөт эле. Ушинтип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башкаларга эмне кадимкидей ашы жок болсо да кайшы менен алардын көңүлүн көтөрүп, урматтуу бир тууганын берет эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам күндөрдүн бир күнүндө мачитке кирсе, ансарилерден болгон Абу Умама олтуруптур. Мачитти бардыгыбыз билебиз. Адам мачитке намаз убагында келет. Дәрс болсо келет, сабак болсо келет. Айтор бир тиешеси болот. Анан кеч келе мачитте отура берген бул жакшы эмес. Агышка болуп калса, иши жок калса анда отурса макул. Бирок жаш жигиттер убагында келип отуруп, барып тиричилигин кылсын дейт. Hazreti Umar bir gün girse maçta, oturup alıp geçke zikir çalışat demiş. Şarak, tasbihler şarak da etti. Mine kılıp atasınlar, zikir çalıp atağız. Zikir çalıp mine kılasınlar, Allah'tan rızkı sürüp atağız. Bardığın köçü kötep kovalap çıktı deydi. Bar dedi, barıp tirikçiliğin kılıp iştep, anan uvağında gelip sura dedi. İşte sen de Kudayım beribet, işte, andan burada sura dedi. Dua kıl sebeplerin karman dedi. Antip suralbayt dedi. Almapış ozuma tuş al bizdin sünnetten emes dep Hazreti Umar kovalap çıktı. Oşonday Peygamber aleyhisselam mescitke girse mescitte Abu Umam oturuptur. Bu adam oturuş adat bolup olgan vakıtta kirip aytты deyt. Ya Aba Umamata mali araka jalisen fil mescidi fi gayri vakti salati. Abu Umama bu namaz vaktinden başka vakit oturup kalıpsın. Uyunda oturmaya kalıpsın. İşinde emesi kesin. Bu maçta kesin sen dedi. Nege dedi. Nege mi tuatasın? Bir kıcalatçılık var mı? Kapasın mı dedi. Degende aytti. Humumun lazimetni ve duyunun ya Resulallah. Başımda gam var dedi. Andan aşkan karızım var dedi. Gam menen karız meni kıcalat kıl üçün doldurup kaldım meşitke dedi. Degende Peygamber aleyhisselam aytti. Afela uallimuka kelamen İza ente kultehu ezheballahu azze ve celle hammeke ve qada anka deyneke. Ben sana bir duanı öğreteyim mi dedi. Eğer sen oşol duan ayta turgan bolsan, Kuday Taalam senin başında gamdı getirip, jana senin karızından kutultat dedi. Öy adam dedi, bu Abu Umama, ben sana bir dua öğreteyim mi dedi. Eğer kalasan, oşol duanı aytsan, Kuday Taalam senin gamыңды getirip, Kuday Taalam senin karızыңды joyot dedi. Karızına kutulasın dedi. Degende bela ya Resulallah aytınız dedi. Ayttı. Kul iza asbahta ve iza amsayta Allahumma inni a'udhu bika minel hammi vel hazan ve a'udhu bika minel azzi vel kesel ve a'udhu bika minel cubni vel bukhli ve a'udhu bika min galabati dayni ve kahri rical. Sen dedi erten menen jana geçinde bul duan ayt dedi. Allahumma inni a'udhu bika minel hammi vel hazan. O Kuday Taalam, men seni menen gamdan, jana kapadan saktanam dedi. Ve a'udhu bika minel azzi vel kesel. O Kuday Taalam, men seni menen alsızlık menen jalkoluktan saktanam dedi. Ve a'udhu bika minel cubni vel bukhul. O Allah Taala, men seni menen korkoktuk menen sarantıktan saktanam dedi. Ve a'udhu bika min galabati dayni. O Kuday Taalam, men seni menen karızga gömülüp kaludan ve kahri rical jana adamdardın karından saktanamın dedi. Uşul duanı ertemene geçinde ayt dedi. Uşul duanı ertemene geçinde ayt dedi. Allahumma inni a'udhu bika minel hammi vel hazan ve a'udhu bika minel aczi vel kesel ve a'udhu bika minel cubni vel bukhli ve a'udhu bika min galabati dayni ve kahri rical. Kale fefaaltu zalika. Oşunday kıldım deyit. Feazhaballahu azze ve celle hammi ve qaza anni dayni. Oşunday duan aytkanından keyin Kuday Taala menin başında gamdı getirdi. Oşonday öyle Kuday Taala menin karızımdan kutkardı deyit. Azır uşul duanı men ün çıgap jayrak aytam. Gelgile barыбыз biröden karızbız. Akça karız emes boluşubuz mümkün. Birok mamile karızbız. Balki mamile karız emes boluşun birok göngül karızbız. Oşon üçün uşunu aytaylık. Barыбызda gam bar urmatlı bir tuğanım. Tiriler üçün gamыбыз bar, ötüp ketken üçün gamыбыз bar, bala çaka üçün gamыбыз bar. Tünde uktayыбыз kızыбыз Ekaterinburg'da, balabız Moskova'da, jeğenimiz Omski'de, anan tayekemiz Tomski'de. Oşon üçün uşulardın barını öyle oturup bizde gam bar. Oşon üçün oşol gam menen janagıday karız ketsin dep dua kılaylık. Allahumma inni
A'udhu bika minel hammi vel hazan ve a'udhu bika minel aczi vel kasal ve a'udhu bika minel cubni vel bukhul ve a'udhu bika min galabatid dayn ve kahrir rical. Kuday Taalam barımızdı arganda jamalıktan saktagан bolsun. Bir günü bir kızık okuya oldu Peygamber dışında. Oşol vakta Abdullah bin Ubey degen münafık bar ele. Atı kim? Abdullah bin Ubey bin Salul degen bir münafık bar ele. Ana münafık özünçe Müslümanlar çok yerde biri menen biri süйлöşüp atıp aytты deyt. Biz oşo Medinege varganda göröbüz Kuday Taalam oşol жерден tuura emes жолдогу kor болгон adamды кууп чыгарат, Мединеде урматтуу adam калат деп Kur'an'da ayet okudu deyt. La irraca'na ila'l medinati la yukhrijannal a'azzu minha'l azal. Bu Kur'an'da ayet bu Müslümanlarga düşkөн ele. Medinege barganda oşol jerde urmattуу болгон mo'min musulmanlar başkalardı şahardan çıgarat. Çıgarat degen söz oşol musulmanlara kalat bu şahar degen söz aytılındı ele. Al özüne burup aldığı oşol çıgara turgandar biz münafıklar, al emi çıga turgandar musulmanlar dep süylödü deyt. Muna oşonu Zayd bin Arkam uğup kaldı. Tınçırak bolsok jakşı bolat da. Telefondan süylöşkön jakşı emes. Antkeni Kur'anda Hucurat suresinde gelet. Allah Taala'nın sözünün jana paygambardын sözünden үнүңөрдү бийик чыгарбагыла деген аят келет. Бул деген сөз Allah Taala'nın sözü окулуп атканда, paygambardын сөз айтылып атканда, андан бийик үн чыгарганга болбой турматтуу бир тууганым. Өзү мечитибиз мынакей ушунча чоң мечит экен, бирок ушунча көп адамга тар мечит болуп калат экен да. Эшик кенен. Жериңер ушунча кенен болгон үчүн аэропортко жер берип атасыңар. Ошо кенен жака чыгып сүйлөшүп кайра келгиле, бирок бу жерде сүйлөшпөгүлө бул маселе айтылып атканда. Бул маселе, туугандарым. Телевизордон көрөт, эртең муну чыгарабыз. Насат медианын директору чыгарып койсо, бизде 15 миллион угуучубуз бар Насат медиада. Анан 30 адырдагы маселе десек, биякта сүйлөп атсам, тең жарышып сүйлөп аткан болсоңор, ачуу агажын чыкырбай өздөрү сүйлөй бербепти деп айтышым бул адамдар. Ошон үчүн этиятыраак болгула, майлыбы? Телевизордон көрөт бирөөлөр. Anan Zayd bin Arkam oşonu uğup kalıp Peygamber'e haber verdi gelip. Uşuntip münafıklar süylep atat. Bu ayatты özlerine karşı burup alıptır. Ayatты manisi mınday, bular tetir için ötken dedi deydi. Degende Peygamberimiz çıkırla dedi. Anan gelip sen uşuntip aytkan turbaysın mı? Kur'an-ı Kerim'de ayatты sen özün kalanında çünüp adamlara burup aytıp atkan turbaysın dese karganı biydi. Kudaydı ortaga salıp kargany biydi. Emi biri Kudaydın atını aytıp atkanda işeniş gerek bolot. Peygamber aleyhisselam sen aytpapsın da kargangan bolsoň makul dep jönöttü. Dese janagı aytıp gelgen Zayd bin Arkam kıjarat kaldı. Men çыныгы musulman bolsam, bu akmak adam bolsa, uşu maňa işenbey aytıp gelgen sözüme uşu kasam içi berse uşuga işenebeydi da. Dep ayba kıjarat boldu. Dünyam tarıp ketdi deydi. Dünyam tarıp ketip uyga girsem uyga batpayım, sırtqa çıksam sırtqa batpayım, köçege batpayım, giyime batpayım, gerek bolsa terime batpayım, ağlamga batpay kaldım deydi. Men Peygamberge çyn aytıp gelsem, bir münafık aytsa, münafıktın kasam içken işendi, münafık kargana berет daga bari bir. Menin sözüm işenilbey kaldı dep, kıjarat bolup şuntip uyga batpay kaldım deydi. Köçeden arı basam, beri basam deydi. Dünya tarıp ketdi deydi. Ölöýündim jan tattı, gireýindim jer gatdı. Ne kılıştı bilbey kaldım deydi. Dep oşontu bir günü ketip bassam, Peygamberimiz aleyhisselam astından çıkıp kaldı deydi. Anam Peygamberimiz geldi dağı menin kulağıma kırmap durup, kulağıma ukaladı deydi mintip deydi. Men jaşarak bala elem deydi. Kulağıma ukaladı deydi. Meni kulağıma çoyotpe dep araganda oy geldi deydi da, birok kulağıma ukalap durup aytdı deydi. Kulağıma ukalap durup, ana men yüzüm karap kaldım deydi. Jaşıp ketip atkan boşum deydi. Kulağıma ukaladı karap kalsam deydi. Maňa deydi, tişin agyn kırgızıp Peygamberimiz güldü jılmayıp deydi. Peygamberimiz gülgönde uşunçalyk süýündüm deydi.
Bir aytkan söz aytkan jok deyt. Meni kulağıma karmap kичине ukalады dagы, anam kim eкен dep karay koysun, жаш bala bilем deyt. Peygamberimiz eken meni karap kичине aң көтөрүп güldü deyt. Şunçalık sүйүнүч keldi, şunçalık kuvanyç keldi deyt. Oşol kuvanычты deyt. Maňa sen kuvanbay эле koy, birok ölbөy turgan bolup, tübölük yaşa dep ayta turgan bolsa, oşonu almaştırбайт elem deyt. Şunçalık sүйүндüm deyt. Peygamber bana karap güldü deyt. Demek adam süylöp dele emes, başka biröөнү jön ele gülüp, jakşı mamele kılıp dele көңүлүн көтөрүp koysaň, oşol jakşı bolot da. Maşina menen ketip atsaň, aydap ketip atsa, mekteптен чыккан жаш балдар кетип атат. Атасынын машинасы жок, башкасы жок. Алып ал 200 метрге чейин апарып чытап коёсуң. Өмүр бою машинага чыкканы мактанып өтүп кетет. Бишкек окуганы бардык. Мугалимдин баласымын. Апам өтүп кет, атам бар. Köten mugallim bolgan. Mugallim aylygyn barыңар bilesiňer. Madrasada okuýum. Anan Talay eke degen azır dele var, Koçkarda turat. Ana ayıldan gelip ana meni görüp kalıp, anan keyin 200 so'm akça berdi. Som жаңы almaşkan wagt. Em 200 so'm akça men üçün tübölüktü de tügenbey turganda göründüçü. Azırgaça 200 so'm sarakçany görgöndө oşol 200 so'm destey berem men. Al oldu, bu oldu, bul jırvay tambas akça jok oldu, başka oldu. Birok oşondo bergen akça, karajat men bir neke satıp aldım, başka kıldım, bir ana bana üretip koydu. Men aydan жаңы kelgem, ayran içkende dedi. Bunu butulkası olur, kefirdeki dedi. Oşonu juyup koyosun dagı, 2 butulka basan kayra bir butulka sana kefir veretti. Men bilbeytkem anı. İçi öyle kefir dırgıta veretkem. Ana mınday kıldı, 1-2 şardagı oputlardan üretip koydu ele. Hazırga çeyni razımın. Görgöndü janagı esime gele beret, uşintiп bana üret dele, ana mınday kıldı ele, ana 200 so'm akça berdi ele dep. Balkim oşon üçün arzubagan tıyındır oşol wagtda. Birok men üçün çoğun nerse boldu, şoň üçün gelip durmaty bir tuğanım, biz başka biröөлөрдүn көңүлүn көtөрgöndü, üýrengöndü, emne kılalyk, hareket kılalyk. Bugünkü günde en göňüli sına turgandardın 4 türge bölsek bolat. Birincisi, bular jardylar. Jana jesirler, jana jetimler. Kolunda jok kembagalдар bolot. Kuday taala bir adamga baylyk beret, oşol baylyk kötörülat dep. Bir adamga baylyk berбейт, oşol baylykty kötörü albayt dep. Bir adamga kembagalçylyk beret, buga baylyk bersem kötörülbey kalat dep. Bir adamga kembagalçylykty sınоо kılıp beret. Adamdın bay kembagal bolup kalgandygy, urmatly bir tuğany, bul Kudaydın аны jaman görgöndügü, je jakşı görgöndügü emes. Baylyk berse seni jakşı göretken dep, baylyk berbey go seni jaman görüp oýlap, antkeni bul dünýä sınоо dünýä. Senin baldaryň bar, biles 4 balaň bar. Kede gebir baldaryň uruşup burçka turguzup koýarsın. Kolun göterip tur deysin. 15 minut turguzasın. Balaga kıyın. 15 minut turuş buga kıyamat bolup ketet. Birok sen bilesin bul wagtly, oşol sınooga jakşylyk beret, tübölügün jakşı bolat deysiz. Erten menen balany oýgotasız. Oýgotup oýgan kızı gelip, tünü menen internet görüp jatkan, televizor görüp jatkan. Betin ju tamak sabaka jönöte, sabaka barışpa kıyamat bolat. Atam nege meni jaman göröt, apam nege meni jaman göröt, nege meni mektepke jönöte beret deyt. Balaňyz erten menen turguzup mal bazarga aparasy. Ne üçün? Mal bazarda görsün, tirikçilik kılsın. Bul mal arzan kımbat ekenini bilsin. Tirikçilik üyretiş gerek bolat deseniz, balaňyz tünde veçirge bargan 11-nji klass бүтüp atkan, erten menen mal bazarga bargysy gelbeyt. Kıyna turguzup aparas, içine sögünüp atıp, moyundan beylegini tuğga jarabayt bolup, birok barat beçara. Anı giyin çünöt, atam oşunu üretken eken dep. Men mektepte mugallimdin balası olup, başka olup, maldy köp bilbeýiz, ana Makkada okup kaldık barıp, doktor Said ustazыбыз aytdı bir gün, Askar Akaýewiň wagtynda ele, Hasan Kul Akaýew, anan Murat Alaji mufti, anan bir 12 adam bara turgan boldu Makkaga. Men şurada okuýum. Anan doktor Said aytyp kaldı, oşo çoňdor geletken, prezidentin tuğany geletken, mufti geletken, molda sabır geletken, oşolorga bir jakşı koy soyup tosup alayly dedi. Anan bazarga ököz koy tandaýly, koy tandagandy bilesmi dedi. Semizlari men jegende ele bilem, anan tandagandy bilbeýin bu. Jüni patpay ösüp kelse semizlikende soyup dele koýa berişim mümkin. Desem siz dagı mendeýis, baldagy molda, men dagı molda, eki molda jegende ele bilet. Jilikde ele bölgön jakşı bilbeyt. An ököz taza oturup güldük. Anan bir Bangladeş biröge sen tandaş bilesem, bilem atam üretken deyt. Oşo sonun koy tandap gelip tigillerdi biz konok uzattık oşonda.
Неге десе, атам жетелеп барат эле базарга деп да. Ошол атасы үйрөткөн. Ошонун үчүн үйрөтөт. Ошол сыяктуу Кудай Таалам өзүнүн пенделерине ырайым кылат. Бир азыраак кыйынчылык, 30 жыл оору болушу мүмкүн, 40 жыл камбагал болушу мүмкүн, бирок анын жыйынтыгы жакшы болот деген маани. Демек, ошондой адамдар болот, бирок ошолор ошол убактылуу нерсе көңүлү сынып калат. Үйдө биздин аялыбыз балдарды тарбиялап атса, мен ага киришпейм. Анан балдар тарбиялап бурчка тургузуп койсо, апасы чыгып кеткенде мен кичине туруп, аз калды, бүтөйүн деп кал деп көңүлүн көтөрүп коем, алар сүйүнүп калышат. Кээде мен балдарды алып чыгып туруп, огородко иштетип туруп, муну тазалага деп койсом, алар иши оор болуп кетет. Анан үйгө кирип апасы жардам берип, азыр бүтүп калды, атам бияка жардам берип коем деп, ага жардам берип, алардын көңүлүн көтөрүп коет. Мен аны билем, билмексен болом. Алдага мен да билмексен болом. Эмне үчүн адам көңүлүн көтөрдү? Ошол сыяктуу биз да көңүлдү көтөргөндү билишибиз керек. Абу Барза деген чоң адам өткөн динибизде. Абу Барза. Ошол Абу Барза күн сайын үйүнүн астында ит жетпей турган бийик секиче болот экен, чарпаяга окшогон. Эртең менен бир чара, кечинде бир чара мыкчымай коюп коет экен. Мыкчымай деген эмне? Нан ысык жапкан тандырга, ошону алып туурап сары майдан салып мыкчып койсо, жесең ушундай бир тамак таттуу болот, андай ишин жеген эмессиң. Мыкчымай деген болот. Арабтарда ушул бар экен, эртең менен катыны бир чара кылат экен, мыкчымайды коюп коет, ар ким келип керегинче алып, салып жеп кетет экен, жана кечке мал бир мал коет экен. Адат ушундай эле. Кембагалдар жесин. Ушулар ачка калбасын, келип тыкылдап сурабастан керегин алып жеп кетсин дейт эле. Адамдар билип алды дейт. Мына ушул Египет, Мисирде бир окуя болуп өткөн. Мухаммад Бахит Мутии деген муфтий бар эле. Ханафи мазхаб. Ушул аалым элдин салтын сыйлайт экен. Өлгөндө бир 70 жыл болгон жок. Мисирде ошол убакта отун аз экен дагы, үйдө апалар нан жабарда, камырды кылат экен дагы, чарага ачып туруп, нандар жасап туруп, анан идишке салып, эшиктин астынан чыгарып коет эшиктин оозуна. Эгерде үйдө эркек болсо, эркек алып барып, навайканага жаптырып кайра келер экен. Эгерде үйдө эркек жок болсо, аял навайканага барбайт экен, камырын алып чыгып эшиктин астына коюп коет экен секичеге. Жолдон кетип аткан биринчи эркек чара турганын көрсө, өтүп кетпесин чараны көтөрүп алып барып, нанын жаптырып алып келип, эшикти тыкылдатып нанын калтырып кетер экен. Адат ушундай экен бардык жерде. Анан селдесин ороп, Мухаммад Бахит Мутии кетип атса, урматтуу бир тууганым, бир жесир аялдын үйүнүн астында чара туруптур. Эркектин намысы жол бербейт, чараны көтөрүп алып нан жаптырып келмейинче. Muhammed Bахит Мутии ошол убакта Египеттин муфтии, 60 миллиондун муфтии, селдесинин үстүнө чараны коюп алып барып, нанды жаптырып, алып келип үйгө таштап кайра кетти дейт. Эл таң калды дейт. Анткени муфтий болсо дагы ошол элди кембагалды сыйлаш керек деген тартипти үйрөнүш керек деген ошондон келип чыктı урматтуу бир туугандар. Эмне үчүн ошол жесир айыл өтүп кетип атып, мен жесир элем да, ушул муфтий болгончу мени тоготподу го деп ичинде калып калбасын деген ушундай бир анда ушундай бир сезим болду урматтуу бир тууганым. Ал эми мына Түркмөнстанда Мару деген жер бар, ошол жерде Кази Мухаммад бин Али аль-Марвази деген алым өткөн. Ошол алым чоң алым эле. Чоң алым эмне кылат эле? Күндүздү күн кечке сабак берип, ал эми түндөсү кийим тигет экен. Кандай кийим тигет десе, бүт кембагалдардын кийимин алып келип тигип берип, жамап, анан күндүзү кайра сабагына кетер экен. Ошону менен ушулардын көңүлүн көтөрсөм дейт экен. Ошону менен ошолордун көңүлүн көтөрсөм деп мына ушундай кылат экен. Ал эми Ахмад ибн Али ар-Рифаи деген чоң тарикаттын алымдарынын бири айтат: "Кана яжмаул хатаба ва яжиу бихи ила буютил арамил ва ямнау лахум бил жарра." Бул Рифаи деген дамбылда эмне кылат экен? Колу бош болору менен талаага барып, отун терип келип, кайсы үйдүн эркеги жок болуп, жесир калган болсо, ошол үйдүн эшигине отун таштап, эшикти тыкылдатып туруп, отунду көрөр менен басып кетер экен. Бетин көрсөтпөстөн. Азыр бизде жесирлер бар, жетимдер бар. Той кылабыз, аш кылабыз. Бирок ошолорго бир 2 тонна көмүр түшүрүп бергенди ойбузга келбейт дагы.
Бүт байлар келет, байларга кайра бересиң, закиска чыгасың, камбагал камейт, бай дагы байыйт. Бирок бирактагы үйүндө көмүрү жок, баласы мектеп бара албай аткан, путунда патинкеси жок, ошол бойдон эле туруп аткан болот. Ошон үчүн биз маркумдарыбызга туугандар жардам берүүдөн мурда ошол кантип жардам берсек сооп жетет дегенде, ошол кембагалдарга жардам берсек, ошонун сообу көбүрөөк жетет дегенди башкаларга урматтуу бир тууганым биз эмне үйрөтүшүбүз керек болот. Urva İbn Zubeyr деген sahabi Zubeyir'in oğlunun bir günü butu kesildi deydi. Oğurup kaldı. Oğuruganda doktorlar putun çirip kettir, keseriz dedi. Butu kesildi adam kapı olur. Ben putum kesilip kaldı, çoluk bolup kaldı. Ben burada aday bolmaya kaldım deyip kıcalat bolup otursa İbrahim ibn Muhammed bin Talha деген alım көңүл айтканы барыптыр. Эми адамды путу келсе оңой болобу? Мен атам бир тууганын путун атыштап кетип, айгыр менен мушташып кетип, айгыр менен айгыр. Анан путун чита ыргыта берген экен, жамай албай, анан путун кесип коюшту. Тизесинин төмөн жагынан. Анан эмне кылды? А киши алып келип катырып сактап коюптур үйүнө. Анан мен айттым, барсам турат бир нерсе. Муну эмне муну десем айтат, бул менин путум дейт. Путуңузду эмне сактап отурасыз? Ошо өлгөндө жоголуп кетпесин деп, ошо менин жаным ороп коюп коет экен бияка путту дейт. Эми шариат боюнча пут кесилгенди аны сактабайт, көмүлөт. Шариат боюнча көмүлөт. Биз айтат, көмүп койсо, ошол жанагы көмүлгөн пут чириген сайын бул сөөк чирийт экен деп, ал жок, доктор ката эле кесип койгондон. Адамдын бир жери кесилсе, ошол көмүлүш керек. Мунукун бечарам путу кесилип капы болуп отурса, жанагы Ибрахим бин Мухаммад келип айтыптыр дейт. Валлахи ма бика хажату илел маши. Өй дептир, эмне капы болосуң сен? Пут бас үчүн керек болот, сага башкаңа деле муктаждык жок. Адамдардын баары сага келет. Адамдар бир жака барам деп пут менен барат. Сен путуңа эмне капы болосуң дептир. Сага башкаңа көп деле кажат жок. Сен адамдардын баары астыңа келет. Сен деген сахабийсиң, сен деген алымсың. Адамдын баары сен астыңа келип атпайбы? Эмнеге сен ал путка муктаж элең? Вала арабун фиссаи, чуркап иш кылганга деле сага муктаждык жок. Ырыскыңың бар астыңа өзү келип атпайбы? Жегениң алдында, жебегениң артында турат сеники. وقد تقدمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة والكل تبع للبعض إن شاء الله. Senin bir müçün senden burada ketip kalıptır. Bir balan senden burada ketip kalıptır beyişke deyit. Oşun arkasından özünde ele barıp kılasın nasip kılsa deyit. Bara turgan jeri 5 bardığızdıkı. Oşun için keyde özün birinci varsan baldan arkadan basa, keyde balan birinci var seni çakırat deyit. Emi senin bir müçün senden burada ketti, inşallah beyişte olur, arkasından bari barağız bir gün bolsa bir gün. Dep alımga alım oşun tüp aytıp atat deyit. Vaqat abqallahu lana minke ma kunna ileyhi fukara. Bирок Kuday'dın kudretin kara. Kuday Taalam senin akılın algan jok, gözün algan jok, tilin algan jok deyit. Biz sana oşoga muhtaç elek ko deyit. Senin akıl esin, senin tarbiyana muhtaç elek, Kudayım seni putungana alıptır, ağa razı ol sen. Antkeni biz ümmetin bardığı senin akıl esine, senin aksakaldık gevine, senin ilimine, senin gengeşine, senin nasihatına muhtaç elek, oşonu bere turgan bolup otpaysın mı? Emin butun jok bolup oturup kalasın, köpürөөк пайдаланабыз senden biz. Oşonun için köp kıjarat bolu verbe dep, tamaşaga salıp, çınga salıp, teң түшөкен, oşentip көңүлүн көтөрдү deyit. Demek adam oorup atkan bolsa, başka olgan bolsa, şintip көңүлүн көтөрө турган bolsa, inşallah Kuday Taalam bardığız hurmatly bir tuğandarım jakşılık beret. Peygamberimiz telefonda döçürüp alыңыздар. Ben döçürüp kelgem. Aytat: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi." Musulman adamdın imanı toluk bolboyt. Özüne jakşı görgöndü başka biröөгө jakşı görmöөнчө деген Peygamberimiz nasihatı Bukhari Muslim'de gelet. Eğer de sen başka biröөлөрдөн sana kanday mamile kılgandığın jakşı görsöň, kanday ümit etseň, kanday kaalasaň, oşonu başkalarga jakşı görmöөнчө imanın toluk bolboyt deyt. Sana adamlar jakşı mamile kılgan kaalaysыңбы? Demek sen dagı başkalarga jakşı mamile kıl. Oşonu kaala sen.
Адамдар саңа жылмайып күлгөнү карайсыңбы? Сен дагы башкалар жылмайып сүйлөп, жылмайып күлүп кара, ошондо ыйманың толук болот. Болбосо намаз окуп атасың, сакалды койгонсуң, таравыны калтырбайсың, ажыга жыл сайын барып келесиң, салдан ороп алгансың, алдыңкы тапта отурасың. Бирок өзүңө жакшы көргөндү башка бирөөгө каалабайсың. Сен өзүңө көптөп жакшы көрөсүң, бирок ошол жакшылыкты башкаларга бергиң келбейт. Демек, ыйманыңда шек бар. Ыйманың толук эмес. Ыйманың кайра бир чейре карап ал, урматтуу бир тууганым деген маселе келип чыгат. Мисал үчүн, биз сүйлөшөбүз үйдө. Аялыңыз менен отуруп, балдарыма сүйлөшөсүз да, кошунанын кыз жерден ажырашып келиптир. Мунунун баласы окуудан кулап калыптыр. Мунунун баласы Россияга барып келип, кайра банкрот болуп келиптир деп, ичиңизден таба кылып сүйлөшүш кээде. Эмнеге? Менин балдарым жакшы чыкты, мунун балдары акмак чыкты деп, ушинтип сүйлөшөбүз кээде үйдө биз. Мына ушул ыймандын алыс экенинен кабар берет. Же болбосо, үйдө балабыз бар, кошунанын баласын уруп койду. Сиз байыраксыз, үйүңүз 2 кабат, онуку 1 кабат. Сиздин үлүш 20 сотик, аныкы 10 сотик. Анан сиздин балаңыз башка бирөөнүн баласын уруп койду. Же ошого сөз айтты, же башка бир нерсе кылды, ошого ичиңизден ыраазы болосуз. Мына ушул дагы ыймандын алсыздыгы. Же болбосо жумушта иштейсиз, атааңдашасыз. Ким кыйын иштейт деп. Доктурсуз, же болбосо мугалимсиз, же болбосо магазинчисиз. Анан сиздин кесиптештердин бири адашып каташ кылып алды эле, ошого сүйүнөсүз кээде. Же болбосо жер айдап атасыз, туура айдадыңыз, кошунаңыз айдай албай, башка кыла албай, кеч айдап калды, онун чүйүм жаман болуп калат. Сыртыңыздан кошуна ушундай болуп калды, ичиңизден ошого сүйүнүп турат. Өзүңүз билесиз муну. Мына ошол ыйман алсыздыгы. Ашка баргыз, анын уругу дарыламай калса, дарыланып калыптыр экен, ого сиз ичиңизде сүйүндүңүз. Мына ошол нерсе ыйман аздыгы. Демек, ар бир адам башка бирөөнүн башындагы келген балага сүйүнө турган болсо, ыйман алсыздыгынан кабар берип турат. Же аялдар бар дейт, бул кандай? Абысындардын биринин башына проблема түшсө, ошо аябай сүйүнөт. Абысыны бир келин алды, жаа бир кобраны алып алды, бир узулчу келинди алды. Эми адабым берет деп, ошого сүйүнгөн абысындар болот. Ошол абысындардын ыйман аздыгынан кабар берет. Же күндөшү болуп калса, күндөшүнүн башына проблема келсе, буга сүйүнөт. Же болбосо бир курбусунун күйөөсү талак берип койгон болсо, ичинен мен эрим бойдон калдым, мунун эри жок болуп калды деп ага сүйүнөт, бирок сыртынан күйүгүп тура берет. Мына ушунун бардыгы ыйман алсыздыгына, урматтуу бир тууганым, кабар берип турат. Бул мунафыктардын абалы. Урматтуу бир туугандар. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, Али Имран сүрөсүндө: "Ин тамсаскум хасанатун тасухум." Эгер силерге жакшылык келсе, мунафыктар жаман болот дейт. Эмнеге ушулардын уйлары эгизден туй берет? Эмнеге ушулардын жерине курт түшпөйт? Эмнеге булардын тооктору күнүгө какылдап күнүгө тукум туйт, биздики 3 күндө бирден туйт? Эмнеге мунун үнүгү ачып чыккан болсо 20 толук ачып чыгат, биздики жарым ышчып кетет? Айттыр, сага жакшылык келсе, мунафык мусулманга келген жакшылыктын үстүнөн ошону эмне кылат? Жаман көрөт дейт. Ва ин тусибкум сайyi'atun яфраху биха. Эгер сиздин үстүңүзгө кыйынчылык келсе мусулманга дейт, ал сүйүнөт дейт. Кээ бир адамдар, мусулмандар бар, Сирияда аламат болуп билип атасыңар. Туура эмес фирка болуп, башка болуп, айтыр, Сирияда аламат. Чала болду ошолорго. Ошолор ушундай болчу. Ошолор ушинтиш керек эле. Мына силер мусулмандар деп, кээ бир мусулмандар ошолор шылындап күлүп атышат. Бирмада, Майамиде, башка бир жерлерде, бирнеке деген жерлерде эмне адамдар, мусулмандар путу кесилип атат, башка болуп атат. Кудайга шүгүр, бизде жакшы, булар ушундай экен, булар ушундай эли, тупой эл, түшүнбөйт деп сүйлөп атабыз. Мына ушунун өзү ыйман жок экенинен кабар берет. Бул мунафыктын белгиси. Ва ин тасбиру ва таттaqu ла ядуррукум кайдухум шай'ан. Силер сабыр кылгыла жана таквалык кылгыла, алардын айлагерчилиги силерге эч кандай зыян тийгизбейт. Инналлаха бима я'малуна мухит. Кудай Таалам силердин бардык амалдарыңарды көрүп, билип турат деген мына ушундай бир урматтуу бир тууганым аят келет. Адамдын көңүлү сынып калса, адамдын көңүлү чөгүп турган болсо, аны кантип көтөрөбүз? Биринчиси сөз менен. Биринчиси жакшы сөз менен. Жылуу сөз жылан дийинден чыгарат деген сөз бар. Сөзүң даяба, сөз бесплатный, сөз бекер. Ар нерсеге сүйлөшүң мүмкүн, сен жакшы сөзүң менен адамдын көңүлүн көтөр. Экинчиси сөз аш болуп бербейт. Илгери бир ашканага барыптыр. Ашканага барса, манты пышырат экен, самса пышырат экен. Бирөө курсак ачып, ушу мантын жыты буркурайт экен, нары өтүп бир жыттап, бери өтүп бир жыттап,
ырахат алса, повар чыгып айтыптыр. Siz mantının jıtını köp jıttadınız, ырахат алдыңыз. Үйіңізде бұл жыттагы жоқ. Демек mantının jıtını pulun төлөp koyun deptir. Allah. Antip mantının jıtın pulun төлөйм dese aytıptır. Ha төлөйсүң, баягыдан бери жыттадың, ырахат алдың. Анан бул дагы подарка эмесин айтып тур, анда угуп тур дептир. Дептир дагы тыйындарын чыгарып тур дагы шылдырат. Уктуңбу десе уктум дептир. Бул эмне десе, бул тыйынды шылдырагы дептир. Ошо тыйынды шылдыраган укканы ошол мантын жытынын пулу, сен да угуп ал тыйын деп. Анан ошентип анан кутулуптур. Анын сыңарындай базы пайтта жакшы сөз жакшы болот, бирок жакшы сөздөн дагы башка нерсе чындап эле дүйнө мүлк менен жардам бериш керек. Үйдө аялыңыз күнүгө жылына жаңы кийим аласыз, эскисин үстүгө чытай берет. Кыршага чыксаңыз каптаркана жарымы склад болуп кеткен. Ошол кийимдерди алып чыгып жетинчи жесирге берсеңиз кийет ошолор. Аны сиздин балаңыз кийбейт. Англияда Елизавета деген бир королева бар экен. Ошол королева деген аялдын көйнөктөрүнүн номуру бар экен. Кече дагы айтып бердим балдарга. Номуру кандай экен? Ар бир күнү жаңы көйнөк кийет экен. Бир көйнөктү эки катар кийсе буга күнөө болот эмиш. Эми бул Британиянын королевасында көйнөк номуру менен болот экен. Мисалы үчүн 2017-13-01 деген номурду бүгүн эле кийет экен да. 2017-14-01 деген эртең эле кийет экен, аны кайтарап кийсе болбойт экен. Азыр Кыргызстан элинин жарымы десек көбүрөөк болот, бирок 4төн 1 ошо королевадай болуп калды. Бирге кийинди кайра кийбей турган болуп калды. Толтура, капка салынган патинкелер толтура. Кошунанын балдары кыйналып турат. Апар ошого берсең, ошолор кийет. Демек, мал менен, дүнүйө менен бериш керек. Үйдө семирип кеткенсиң, катының сага майды бербейт. Койдун куйругу тура сакталып сенде. Ич май тура сакталып сенде. Же сен холестерин болосун дейт, кошунанын майы жоготурат үйүндө. Апар ошону бер. Sen ушунчалык көп кеттиң, койсоң калла ширагын жебей калдың азыр сен. Ичегисин катының жуугандан зеригип калды. Ичегини сактап сасы итке салып бере турган болуп калды. Свежин апар кошунага апарып бер. Урматтуу бир тууганым. Кээде итиңе сүтүн куюп бересиң. Итке сүт куюп бере, ит жугунса боло берет. Кошунан сүтү жок турат үйүндө. Ошону урматтуу бир туугандарым, колдон келишинче адамдын көңүлүн ошол тыйын менен, байлык менен, колдон келген дүйнө менен да көңүлүн көтөрүш керек. Үчүнчүсү кызмат менен болот. Кызмат бере аласың бирөөгө. Бирөөгө кызмат бере аласың. Ишке алсаң болот ошону. Иш таап берсең болот. Ортого ишке киргизсең болот. Көңүлү чөгүп турган бечаранын да ишке кире албайт баласы. Ишке киргизсең ошону адам көңүлү көтөрүлөт. Мен келсем, бирөөлөр ишке албай коюшту. 10 жыл окуп келсем Маккада. Эстерден биринчи мен окусам ошол жерде. Жалгыз мен бүтүп келген болсом Эстер аймагынан. Уммул Кураны менден башка мурда бирөө бүткөн эмес. Өзбекпи, кыргызбы, орусбу, Эстерде эч ким бүткөн эмес менден мурда ошол Маккадагы университетте. 3 диплом болсо, эмнеге мен келип элге кызмат кыла албай кылышым керек деп 3 ай көңүлүм чөгүп жүрдүм. Кыргызстанга барсам, Америкага чакырып, Америкага барайын деп, кой мен Кыргызстанга барып кызмат кылам дедим. Кел, ошакта университет сабак беребиз. Ошакта лекция окуйсуң, ошакта сабак бересиң. Вашингтон Ислам университетине аяка чакырды, бияка чакырышты, Мисирге чакырышты. Жок, мен барбайм, мен Кыргызстанга барышым керек, патриот десем, Кыргызстан мына саңа деп келсем, мурдумун төрүн көрсөтүп, ишке албай коюшту. Анан бирөө жетелеп барып, ортого ишке алып берди. Муну окуп келиптир, китеби мынча экен, илими мынча экен. Подарка эмес экен бул бала деле деп, ишке киргизди эле көңүлүм көтөрүлдү аябай. Менин максатым диними жеткизсем деген болчу эле. Азырга чейин ошол адам кээде урушуп кеткен башка болом, бирок ошонусун эстегенде дайыма көңүлүм көтөрүлөт. Анткени мен кыйналып аткан учурда мага ошол ишке киргиз жардам берди. Ишке кирсем болот эле, бирок таанышым жок эле. Ата мектептин мугалим, математик, динге аралашкан эмес. Үй бирөөдөн бир эле мен чыгып калдым молдо болуп. Молдонун баласы молдо болуш керек, жетелеп барат, башка жака барат, бирнеге кылат. Бардык доктурдун баласы доктур болот бизде. Мугалимдики мугалим болот, бухгалтердики бухгалтер болот. Анан мугалимдики молдо болуп калган аз экен дагы уяка кошула албай өгөйлөнүп калат экен. Жетелеп киргизди, ошол сыяктуу сен дагы башка бирөө жетелеп киргизип кой. Эртең ошонун баланын көңүлү көтөрүлөт, ошонун бардык соонуна тең болосуң. Мен биякта сабак берип отурам, мен соо болуп атам, иншалла ниетим тутам экөөбүз. Ал азыр умрада жүрөт. Мага жардам берген. Bir günü bir jaka barat, bir günü Braziliyaga barat. Es alıp жүрөт, ben çarçap sabak berem, bирок сооптон бар тең шерик болуп атат ошо. Тең шерик.
Kede uktayt alдағы teң şerik. Tünü menen kitap okup ertesi menen sabak bereyim bagımdıktan keyin deysin, al uyunda uktap atkamır bagımdıkta okup alıp soğukka teң şerik. Kuptandan keyin baldarga sabak beresin, kechke yerden kilesin, al futbol görüp oturgan bot, soğukka teң şerik. Minege jakşты kılıp, oşon üчүn sen dagы ked adamlarga jakşyke jardam ber, urmatly bir tuğanım. Aynen bir açıp jelde dolasыңlar mı? Hayır cevap koysun. Andan keyinkisi adamlarga kengeş menen jardam ber. Adam көңүл çöküp turganda aga akıl үйröt. Sen tajribaң бар. Sen üçün arzuлаган söz, al üçün ötө maanилүү маселе. Demek urmatly bir tuğan başka bir adamın көңүлүн көтөрүш үчүн aga nasihat berip, aga tuura bagıt ber. Balam sen mınday kıldı. Üy salıp atat, üydü kata salıp atat. Gel үйröt, balam eşigin biyaktan çıkar dep ayt. Balam terezeni mınday koy dep ayt. Otun jarıp atat, otundu mınday çap dep ayt. Dagı başka mınday da үйröt. Aytır akılın aytıp koygan bolsoň, oşo balanın көңүlü көтөрүлүp kalat. Aga iştege bir akıllı aytıp koy aga degen söz. Andan keyinkisi urmatly bir tuğanım, başka musulman bir tuğan kıynalıp tursa oşoga dua kıl. Söz dagı aytpa, mal dagı berbe. Akırın meşitke gel burçuk oturup 2 rekat namaz okup, kolun götürüp dua kılsan, oşonun dagı göңülü kötörülüp, başındagı probleması inşallah çeçilip kalat. Andan keyinkisi anın muhtaçlığı vardır. Oşol muhtaçlığın sen bütürüp ber. Muhtaçlığın bütürüp bersen, sen üçün arzulagan nerse, birok al üçün urmatly bir tuğanım köptөгөн jakşylыкka tete iş bolup eseptelet. Dagı bir mesele, adamdın göңülün kötörüş üçün adam keçirim surap gelse keçirimi kabul kıl. Adamlar jakşı kılışat, niyeti jakşı, birok keyde oşol adam adaşıp ketet, kata getirip alat. Anan senden keçirim suraganda sen al tuura kata kıldı. Birok keçirimdi kabul alıp koygon, al öte jakşı mesele. Apendinin balasın suğa jönöttür. Anan kumura beriptir, balam bunu kumura deptir da anan jaka bir çaptır. Atam nege jaka çaptığınız aytatken, ha balam şunu aparıp suğa alıp atıp sındırıp koyson jaman bolot ele da. Sındırıp koyson jayağına bir çap atılen, birok jayağına bir çapkanda kumura pütölüp kalıp aytdı. Oşonuň üçin men sana terbiyeni hazırlay berip koy, jayağına bir çaptım, balam kumuran sındırba deptir. Anan bala aytdyrem, atam men atam elden bölek, apendi men atam men ne kılayın dep, anan bala suğa ketipdir. Anın sыңарымda urmatly bir tuğanım, iş ötkön iş öttü. Senden geçirim surady, sen geçirimdi kabul algandy үйrön. Geçirip koyun dedi, oşonu kabul algandy үйrön. Antkeni irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Irayım kılgıla, merim kılgıla, Allah Taala ırayımdууларды jakşı göröt degen hadis bar. Andan keyinki urmatly bir tuğanım, belek peçkek berişteşten çıgarıp aşыбыз керек. Koňuşlar bolot, üýge kuda gelip kalat, başka bolot. Bakırtıp eçkini soydun, eçki soysan bakırat eldin barın çakırat. Gördü, anın şorpası jok üýünde. Toğu da jok soýa turgan, ündügü jok. Jebir janagıday bir mergenç dostoru jok anyky. Anany ümit kılar sen. Oşonuň üçin bir kese şorpo menen bir üzüm et koşnaga berip koygan bolsaň, anyň göňüli kötörülüp kalat. Sen bazardan gelesin, katynyň parpalandap karupka menen çüröt, almalar çürüp atat, burtukal janagıday apesin çürüp atat, banan çürüp atat. Kambagal banan emes, almany görgen emes. Bir eki bana menen bir nemeni berip koysaň bala süýünüp kalat. Aytor belek peşkek bergendi biliş gerek. Alımlar aytışat, bazardan gelgende eldin baldarının gözünçe, eğer de baldarga berin gelbese, bazarlığını bekitip ber deydi. Koşnanın baldarı görüp durup, başkanın göңülü sınbasın deydi. Oşon üçün koşnanın baldarına da bere turgan bolsoň bersen, hadiye versen, urmatly bir tuğanım bul jakşı bolat. Andan keyinkisi, urmatly bir tuğanım jılmayıp ele koyu. Amerikalıklar gelipti Kırgızstan'a, anan ketip atıp, Allah'dan neme, kagaz tolturula deptir da. Kırgızstan kanday eken aytipdir. Kırgızstan jakşı eken, owatlary damdуу eken, bardygy arzan eken. Birok adamdardын bardygy ütüreyip jüröt eken deydi. Настроениясы bары деле, jogu деле şu jılmayıp jürgöndü bilbeyt eken. Bardygy tişte ola turgan bolup şunu kapa bolup jüröt eken. Bu munda gülüp jürgöndü bilbeyt eken adamlar deptir. Biz musulmanbız, birok musulmançılыгыбыз jok kalat da. Ali Tantawi degen adam Evropaga barsa büt bar jay-jayында eken, taptaza. Birok musulman jok eken. Ya Allah, men uşul jerden
musulmançılıkты gördüğümü bırak musulman tapmadım deptir. Anan bizge gelse musulman toltura ekeni bırak musulmançılık yok eken da. Anın sыңarında bular musulmandar ekeni bırak musulmançılıktagı biri-birine jılmayıp kara jılmayıp jür degen yok eken. Ha bizde göre gülüp koşan ele ona jırta eken güle veretken de uşun tişet kayra. Al emes televizorga çıkıp adamlara gülüp göңүлүн көтөрөйүн desem aytat moldalar sen televizorga çıkıp sen gülüp atasın sen gülüp söylөгөнү jılmayıp söylөгөнү molda degen uşunta olutta oturuş gerek. İle vereyim desem yok sen uşunda oturuşun gerek. Oşun üçün hurmatlı bir tuğandar adamın yüzüne gülüp karap koysoň dele bu sadaka bolat da. Peygamber şunu aytkan Peygamber Aleyhisselam. Ne de aytkan tabassumuka fi vajhi ahika laka sadaqatun. Bir tuğanının yüzüne sen jılmayıp karay turgan bolsoň uşul sen üçün sadaka dep aytkan. Peygamber Aleyhisselam adamlarga karaganda bardyk adamlarga jılmayıp karayt ele dagы her bir adam peygamberimizni görgöndө uşul eň jakşı görgönü men eken dep oylop kalat ele. Men sizdi karadım oyloysuz eň jakşı görgönü men ekem dep. Bunu karasam bul dagı, bunu karasam bul dagı. Anan bir sahaba aytdı uşu kaçan peygamberimizni karasam maňa jılmayıp karayt. Uşul alamdagylaryň içinden eň jakşı görgönü men bolsam gerek. Bir surap bildirip adamlarga dedi deyt. Anan uşuntip Göv adam turgan жерде surады deyt. Kimde sura varsa, mende sura var, mende sura var deptir. Emne suraң бар dese, mende bir sura var. Siz en köp kimdi jakşı görösüz dep suraptır. Emi senin de aytet dep dese ayttir. Ayşanı deptir. Ayşe neviz ayalı. Yo astagfirullah erkeklerden de atam deptir. Men aytet dep atasın dep Abbakır'dı. Anam da sura vereyin dese de uzap ketip ben aytpay kalabı dep korkup ketip oşo menen bas-bas kılıp surany toktotup kalıptır. Maksat ne de maksat her bir adam seni menen görgöndө yüzüne tiygende uşul meni jakşı göröt eken, meni urmattayt eken, meni sıylayt eken degen sezim bola turgan bolsun. Adamdын көңүлүн көtörөsүn. Aşın jok bolsa kaşın jok bir son berbe. Bирок jılmayıp kar. Anstil üngüreyip karap atasın. Üngüregen jılmayıp koysun jakşı bolat. Adam kançalık jılmayıp jüre turgan bolsa, oşonçoluk jılmayıp içine tasir beret eken. İçine tasir veresin, sırtına tasir veresin. Demek urmatlı bir tuğanım jılmayganın başka bir ödön ayaba, al beker. Hazreti Muaz ibn Cebal'din hadisinde aytılat İza iltaqa muslimani fadahika kullu wahidin minhuma fi wajhi sahibihi thumma akhadha bi yadihi tahata dhunubuhuma kama yatahattu waraqu shajar deyt. Bu İbn Abu Dunya rivayet kılan hadiste egerde musulman adam başka bir musulmandın öňüne uçuraşkanda jılmayıp gülüp karasa andan keyin kolun beri uçuraşıp suraşa turgan bolsa güzdün günü daraktın jalıbıra kanday düşse uşul iki adamdın günөөsü oşentip güylöt dedi. Demek günөөň tögül üçün istiğfar aytış şart emes eken. Oşondoy ele günөөň tögül üçün urmatly bir tuğanım sadaka beriş şart emes eken. Günөөň tögül üçün sen urmatly bir tuğanım başka bir tuğan görüp oşonun yüzüne jılmayıp karap uçuraşıp koya turgan bolsoň oşonda günөө parik kanday düşkön bolsa oşonday sizin daha günөөňüz urmatly bir tuğanım tögülüp düşör eken. Muhammad ibn Abdülvahid degen takva oli aytat Tarku qazai huquqil ihwani mazallatun ve fi qazai huquqihim raf'atun fahmadullaha ala zalika ve sari'u ila qazai hawaijihim deyt. Özüңdün bir tuğandarыңdın muhtajlığı bolup kalsa oşol muhtajlıkты pütürübey taştap koyuň bul korduk deyt. Akaň ukaň bar, ejen karındaşıň bar, senin muhtaj emesin bирок al muhtaj sana. Oşonu muhtajlığın pütürübey taştap koyuň sen üçün korduk deyt. Bu sana korduk alıp gelet. Sen bir tuğanın jakşılık kıla albadyňby? Demek sana birö jakşılık kılbayt. Bul alam salunu kaşık. Wa fi qazai huquqihim alardın akıllaryny atkaruuda, alardın muhtajdy atkaruuda raf'atun daraja var deyt. Kimde kim tuğan uruğunun hizmatında bolsa, tuğan uruğunun hizmatında, tayakı jeğinin hizmatında olup, oşulardın hizmatını atkarıp, olardın muhtajlığını pütüre turgan bolsa, mına oşularga biyik daraja berilet dedi. Jana bir tuğandarıňardın, koňşu kolan tuğan uruqtardın muhtajlıklarını pütürüge şaşılgıla dedi. Alardın muhtajlığın pütürüge şaşıla turgan bolsoňar, Hudaý talam sizlerden inşallah darajaňardy kötöröt. Andan keyinki mesele biröge kıla turgan jakşılığın durmatly bir tuğanım sen oşonu mildet kılba. Oşonu mildet kılba. Oň goluň bilgendi sol goluň bilbey kalsın.
Оң қолың бергенде сол қолың көрбей қалсын. Милдет қылба. Біреулер bir топ öğretken. Анан топу беріп келіп, Ешан, о топың қаяқта, не кибей қойдың? Ошонда топу мода болуп атыптыр. Топу кийсең ама сооп болот экен деп топусун күнү кестирип турат экен да бирөөлөрчү. Анын соогу калбай, ошон үчүн бирөөгө жакшылык кыла турган болсоң, ошону өзүң унутуп кал, өзүң эсинен чыгып кал деп аалымдар, урматтуу бир туугандар, мына ошентип айтат, урматтуу бир туугандар. Аллах субханаху ва тааля бардыгыбызга чың ден соолук берсин. Жана башка бир мусулмандардын көңүлүн оорутпастан, алардын көңүлүн сындырбастан, көңүлүн көтөрүп мамиле кылганды Кудай Таалам иншалла насип кылган болсун. Негизи урматтуу бир тууганым, ушунча хадистин бардыгын айтып олтурбай, ушулардын ичинен бир эле хадисти айткан болсок жетиштүү болор эле. Анан сөзүм этегинде жыйынтып айта турган маселе, урматтуу бир туугандар, дин үйрөнүш аманат. Аманат. Hazreti Abdullah ibn Mubarak Marwazi айтат, дин бул аманат дейт. Аманат динди кимден алганыңарга карагыла дейт. Тишиңер ооруп калса тааныш издеп барасыңар. Устал таксы саңа барайын, кой таанышсын. Тишими жакшылап карап бер дейсиңер силер. Көрүнгөнгө барып жулуп кой дебейсиңер. Атын такасын жулганга барып кычкачыгы менен жулуп кой деп айтпайсыңар. Кой устал өзүң карабасаң бой таанышсын. Авам айтам мындай палан түкүндө ортого салып барасыңар. Динге келгенде көрүнгөн жерден уга берет даргимче. Бирөө бир китеп берген экен окуп атат, интернеттен карап окуп атат. Эшмат деген алым сүйлөп турду, окуп атасың, онун акыйдасы эмне экенин билбейсиң, мазхабы эмне экенин билбейсиң. Балким сени Сирияга чыгырып аткандыр, балким башка жака чыгырып аткандыр. Жок, алардан маалымат алынбаш керек. Маалымат расмий имамдардан, алымдардан, өзүбүз билгендерден, муфтиятын печатылар китептерден гана окуш керек, урматтуу бир туугандар. Анткени дин аманат, кимден алганды билиш керек. Ошол туура эмес жерден маалымат алгандар туура эмес жака кирип кетип калып атат. Ошондон биздин балдарыбыз туура эмес жака кетип калып атат. Демек балдарыбыз намаз окуп аткан болсо, башка болсо жакшы. Бирок кимден окуп атат? Бекинип бир үйдөнбү, же болбосо ачык мечиттенби дегенге биз маани беришибиз керек. Көрүнгөн жерден окугандыгына уруксат бербешибиз керек. Анткени балдар аманат. Эртең колдон чыгып кетсе, кайра кармай албай калышыбыз мүмкүн. Демек аманат ушундай нерсе. Алардын курсагы ток кандай болсо, алардын кийими бүтүн кандай керек болсо, ошон сыяктуу эле алардын дини сабат да керек бизге. Бирок кандай сабат алып атат? Кайсы жерден алып атат? Кимдер менен жүрүп атат? Атене сөзсүз түрдө ошол нерсеге маалымат бериш керек. Ошондо гана биз кыяматта атенелик вазифабыздан кутулган болобуз. Аллах баарыңардан ыраазы болсун.